Монголын бурятын төв холбоо үзүүлж байна. Эртнээс нааш буряд түмэн бүсгүй хүнийг зөвхөн өнгө төрхөөр нь бус гэрийн галын эзэн эмэгтэй хүний ариун чанар удам судрыг гэрэлтүүлдэг хэмээн сургаж ирсэн нь бий. Тал нутгийн цэцэгт намуухан тэнгэрийн өнгө мэт ариухан буряд басхан торгон дээлний намб мөнгөн гоёлын жингнэ эхийн ухааны үргэлжлэл бүсгүй хүний инрэл энэ миний буряд басгад. Давайте поддержим наших конкурсанток аплодисментами. Бесспорно, они сейчас очень сильно волнуются. И начинает участница от Забайкальского края, потенциальная Дагина, Сарана Цимпилова. Поприветствуем. Богды Чингисхане бәлгілін дәйді, Байшын қатыны сүйтхілей қатығылығын талады. Бұр әсікі бәйділа түхерінің ұдымды, Боры түкті еру ұдым ұд омылы, Дүнейхіне, ошыры, соуғын, әрдінін, түміні, Ғомбың сөмпілі сәдіші, Ғұрығын нағын гіте, Арғы юғын ағады, Нағай Durgun golurhın döndüre egişi olsa Sılmık harılsı tıkıldı Saranımızın geyişi Alşanı düşük dolup burhımdı Onun hadın eşin sıhıyorsındı Türün gişimikte öteğde Ayığındın onurur ankılımlaydık
шылыгын тыкта, хом шулуны тамырын орта, хойығы долғая тайла қалада, оңген егі қарбылы мехим, онтыра бұйырым, дұқты, бортуқты, шаны ораты, хялығы бұдым бұд омағы, башығы, хулық, шағыдар, сыры, дамден жып ойедіп әбатымы шығай, арымын бұрмын көгіден отқын болыдық сотнымай, дұрывын басқыден егейін отқын, арсы құжың арым қандылдың ұрытай, арымын әмін ағытай, адейсі дәнгені кешіп. Сығы қаршуы дәнгені басқындай, ұқсатын әмадислығын, ұқсақын ашандай, зұт күлі әқін нютық нұғыда, оринық таныда, құмдырды қой бұрдым, әл шылын кері жар, айығы сүйімде бар еді. Амғылым байдыл бұдыршы, қайды маңғыл хоғар, тұхер байын кіртіп әді. Аңғошы, малшулық қада, мұхер халяры деді. Замба күрінген амтыңға, құсор жамедіргін, хантетің әміғе, өрегеші. Олың дарқыт солыды, долың ұйтолығын, ұндыр мені тағын. Машы, маласы, шевысы, жымбы, доржы, дашынемі, қайрыта донибағын. Ажықшы ісігінгім, дұшы вингім ұғығым, ойлым күжінірдем, оқтырғай ғодылықты үріңізі, күгжім доға болғажа, арыбын зорған нағында, арыват менің қарқшытты, блогер дошым болғай. Алтырғыны еқін адында, уғай сойылауman долығын турыл бурядарытта, батыр хубудар әсуқым, бойын тәйхім бурятта, былық дуға барықымне. Хандағың ашуремеғ, нанча, Oh
хонога дамаг түүхийн үлгийн Дорнод аймгийн Алтан хамар хангай хүчтэй халион дэмжээ хагавтай хангай жаварт шүхөнтэй хавхай сагаан өстэй баян хайхнатага эсгимний алтан бус ижимний согтой голом миний төрөхөга таантамны элегэн халуун инээхэн юм энийг нахнаа шүхөн авишинге алтан хорога арада багшинга ариун захая адисакта хамажа дахажа аятай закдар явдыми адаби танда бурядардэга миндамор гэдэг хайхнага нон шигүхтэй миндэн синчи ханага өрөөнө барина Сэлэнгэ улаан мод хоёроо улсаварта сисэн өвгөдөө улоон залголамтад аюун байгалаа аль чарамсгал шохоо ах нүүнэт ни хонго ишин уди садабич хоймсая нэгтэй шохон түрлэгэлгээтэй тэнгэрэлэг саяатай морядард самтанда амаршулан мэндшэлнэв мэндэ Аллах сохрагын хэдэ анханама юмнэлхэдэм арьюн шарада күлэга бахна алтын хөвлэгэха алтын нарнэ туяя анхы тододога арьюн таанто дорнод нётгэнэ дорнод талимдэ хүнөд нарт яхам хэрэдэг догшо хөргөн гүлгүүдинэ алчтай хамт бүйлэгдэг адоохмалнэ элдний бүргэмэд бишдэг ажалш бэхсонодэмнэ алдарнэр холосорхадаг ахайбавны закүнддэг миний тоонто дорнодын оошмын тал мөн саштнуудаа хамнэ мөнхөд дэлгэрэн халбаш байдаг сисгэлгэлхэн сагаан мөвмөнэ сисэг мэргэн огагарвалай Хвастарай михаи ховарги жихэн хош их түүхтэй хвастай мэрэг шуула хватготэй хандгай мэрэг муратай ёгун кукурсанэ бардашэ сагашин олхоне итне мунхэ шансарне мунхболдэ эриме их кукун сол жаргалэ ганцвасган холан дэшвэ Шэн хохана дахайшэлтэй таван шарвэнгтэй арвэйгнахтэй монгололсэ ихөргөлэ аюун там оксата сонэнгосан шэлий олон мөргөхавяхтэй ухан холор хугулдэр орон хатарш доош алигнэшнэ таргора арвэн захтэй ютох сэг хархгүй сэвэрхэн Дэнгийн басган гэшиг Алтарганы наатны шүлэн жидэр авинга ухану ишингэ дмия авшигирэг Ас
асы талантыя туршыжы, алтыңын арын шынжы, маңды құсыл тегоры, ере! Алтыңы шары, еңари, аляра яжел, халқылал тев, авылы жинге, еурғали, андушылы яжел, болыл тев, тұқыр yoğu şare, алтыңы шарғыл талыңы, шемігі болығыңы, амығылың тәйбіңі, сағаңы бол, нетігі бей. Күңі сонайым нәсі жүгілі, оңым еті, сағаң бол хоры, көрші ерерік тейгіші, таншыйы, ореніпчі. Олы ойсын жүрін діңгіре дорынадышы, ойың ойды, дамшың ерігіңі саншыла деділін. Еттін ең сұдым еті, әйні әқін етіқта, әйгіл қаламызды жүгілері, таншыйы, ореніпчі. Дорың тағыты, ұрыпын соқиғы делігін табиады, дінжі қотағыңы нетіғайға шүбері, таншыйы, дәл қапчы. Дорыныды талыңы шықтыға болығыңы, сағанғы он етіқта, Oşum talşıncı penyum zonayga sanşılar, oktun avışı, undulun tanşıyı zonun kapçı. İçkil tambe evel dormandığını, yıkı tuğayga şıbılığını, olan udu xatımne, oğuğude çüle ulığını, o yıkı soyulıyı, onu mungkıtı hayırlışı, onur utluğunu, jargarı deyip oltada. Hamıgı Mongol turgatne, hamım şuka, hastı deyhine, takırhe. Hankin tembur yanaklı sana ha, hamım namını bindiyi, kurgıyı. Hankin tengilcinde de kolurşu turudu, hakkımının başın uğarlı judun. Dadın yuktaylı bırkı basgın güjeldir şadlı, dengin amrısındı, zırh şudungu yirbi. Uyuğum buryadı sonunga yoxasan şılıyı kakışı. Örün kımbudan şaragara ardı sondan bilgi verişi. Hatırın adnarı biyin koyuşu. Ayın gıdımıgarı sıçkılın urguşu. Öydürün ahanayın bayırı şargıl dondu. Işi ağın kurgaları zırkon koyuşu. Dengin aneriye ondur turguşu. Dadın yutka sorkuluk ya. Yürü bitine Mongol'da anağa kukane yürüdümeyikli kurgulda. Altın dedikedi mundudugum ağabığırkın urebiyen püşkü. İhbarıkı ışın nengin yürüdümdü şamdını kuruduğu. Oga kargılanı harı tümtü yıkıte harı dömürüne uri kadaha. Kukuyun doruyun kuzun kuykırı. Kuhin mundugu jıkınga kuku tuğute. Kubudu duğa. Tahyar jılte. Harı nigin nahate. Kunrege. Ukhane. Sedin dorşe. Dorş
буряда мисл хото улаан удумне бурхана орёлды и багадасне буряда се арабазава амара менде Алым янна жиксалды омык сойлы ургыша тухыдам жинирин турыл буряда араданга алтын сыргыте ходог тыргыте алтырның нәрінді алытсын хирхатгары ургынны залае хашың сен онда жыдым хатын ондан буряда залудаха хамық моңлы оңғын шуды борхын қалдона умейхот унни мухыт тахян ундырха хархына ғырмаха ургын сілден талда орқан отқын кірліне далдяха хани халым мындая құрғыш хынгаш бібі тән солхымне бихыда арабын югындахте ғаха жылте шылхасыры пингірге отқате шаратокте хандған біріне орате шаредоге санхяне сунале майоне няме себегі дұржы давашты батыршын дұмды хибасын долау йонырлышы орин хақын сетілте охан қадыр тұғылдыр сихи хатхарри себірхінден ені бастыңы сасырылы бешігі бұны қада Монголысы сойлымға егі форғолиңі қошыме бақшылыр ішлері нефть курсигі құсылы дәдәңі. Иеді танытта айнға доны міндейі ұргей. Арыдағым бәрісі шығы жылы бәндо арғым жамын әрілады яғыш құмбим әлиял елі қойылалы жылы бәндо Shilabendo, Emilin the Nerilla, Yakashumbi, Ishilil Hoyula, Shilabendo, Ejim Holola, Yakashumbi, Yakashumbi. Hundatamana, Harshaba, Habadashne. Онда хыгый сыргыте, онда хыгый галгылымте, дилхин бурядодне, дилшужындагыты хыхыбыте, золты, жаргылте, хышыкте, хышкылте япытне, хусынабы. Хан хынтенним жыян купшы, хатуан кырдың, аршан балырын йоткарня, ашыжы боларыхти. Боже ерхин элши, убыр байгла кизары, аглык хехин агытыга, амыр мындыя көргөнөп, мынды. Одыты екіділ хедері олажы бие тұргынып, ең кіріл намайға тінжі, елігін тұрған етігне соқты хангел, гет, соқымлады олсығын күмайқытта. Хапсығы қадаты ножын нұр, хангел не тұғым домы кемді. Бұл зетің аты саған ұғым, ұқшың абы ежім босы. Мұнотындың шынер босы тұхеріке абытым не, нәрік ноғыда қоны мала ұтқыны. Уға тоғын күлкіде, омығыр қылда сом турыкшы. Хорин арвадығын есіге әбекінде, бұтар қалбын омығы, жодоғы, ғомбын, күшіктің жамсырны, дондығы дан бір жылсыны, байыры, отқын басығын білігма. Дейді, сырын ақеті долма егішті. Елігіне мүгін әжімне, олалзе құтыдамығы дылыге тұғыры сысы. Уға адам жығын езі ғорды, ойынғынды
тушихы туруховралте, турлыхлые алдавы, тубханда шадабрихате, ухыре, хонинегдха, турбулы турганашадак, турубасхаде, нигенге. Шитынгеннелгин академик, дурвыдхи анги аютын, киредыйды, мэдэші, шудыны аргашын болахылбек. Киредыйд намда, оқтың таныда абахылбек. Dülhedere olun ondo yadın. Dülhedere olun ondo hırdın. Трени дундур мини танюате тидени нигин. Булахат узурте арынне. Обгани олын тугте. Голы гурбын бурхатте. Ангар мурни буленте ивин бабен урорте. Элete уани эрьеде. Удакте хадин харнеде бурят татарте. Неге тулахым бе. Хешаштеше хут хамыл бе. Модын тархаше зурык вышеше. Камиль атомни. Танихы тыгыте. Боут хате сыбыр холоде. Уден дуге тонтете Галина. Тодемни. Зонейхиво Андрей Эхите. Андрей Рекшин Дамба. Ахитка Бантин. Бантин Зеховун. Мини бабы Александр. Нарандылатлы Нагасану дней. Убысен толкается Барахал. А нехемни Улги Гуря. Шароге
манеш алтын дөхөртөн би. Ивиешхэ уртын би. Оехэ мутархайша дүмэр би. Охэ болда амидархын би. Наваленин сиргэнхэ арбан нэмнахатэ. Екатерина урбанцян Шатрина Кэшэ. Өрдөне сахар дыл хедера. Өфте соктех
Егерне, ақылы қыдынуды орынью. Аңқыны заңшылалдағы, бурят күйе мақтағы, ақрыңа мақтырыл газырда, әл шартаны да орынып. Би Монгол унаасаа дархан уулаанаа төлөвшөө. Энэ хайхан ахмад наадамдаа зогсож байгаадаа үнэн зүрхээ баяртай байна. Түрэг нутаг дархан уулаанаа төлөвлөн. Бүрэ дараадаа хэл соёл яхан ганцтай хүнсэн дэглэжээ. Ахтархан наадам гасах мөрөстөн биш. Харин дэлхийн олон орондоо ашиглагдав. Бүрэг араадаа уулзалт, эв нэгдэл, бэлэгдэнд мөн. Та бүгдэндээ ад жаргалаа ирүүлэхээ хүснэ. Бүрэг араадын соёл мандтугай, ахтархан наадам мандтугай, баярлалаа. Хуйтаталара хөпшөтэгтэй Хонгарде дара уругархате убсинго горхан барахалны тавха хүлэгдэн уктадаг алтыргын надумэ халон амармэнде харбэла бахитне уяла исавурни эдэнэрлэгэн баян газарха утхузура эхмэн энэ болатар угадам шулын Мини элинцы хулинцы гни, булагадып сатыны, онга яхны, хэны омакте, бальхэха эхитатыны. Балде, Гаврила, Ушхан, Шада, Василий Гекшет, угазал булхима. Би, Василий Николаева, Матвин Юля Хоерегеры баладе, оған басыған бала жолындылын, Виктория Дангина, Геш. Дорода Хуха, Хурха Надя, Дуба Сагатев, Уйин Гуража, Хархань Худалжа, Эрхелулан, Мандагара Балбалса. Хуни Бэдэлды, Элдап Хуша, Юм Бима. Бедохойер Писяхан Хамадыха Володи, Арбан Ярон, Елесан, Херд Эхемне, Нанга Сажа. Ундер Тенгрин Ошында, Нидын Ошажа, Манха Ахаса. Абумне, Пидохойер Басхада, Алегандере Ургежа, Их Богоима, Бисяхна, Хатрха, Додала Хабратети, Камере, Талаш Еврхиноти, Бурят Хилынде, Йохасан Шуда, Туха, Нютагорунда, Доратеушарха, Ушел юма, медыхы хысылтып. Мини тонды не туксулхан медежа уран захелшат, Аполлон Иннокентьевич Шадаев,
Мэри Матвеевна Хамбушкиева кекші мені жеше боланат. Мане элдин делюн убесинго элдин элшылын ередіпне. Айығы қалын сәғар, айығы хехан доғар, ниетне уктахеди. Нэг тэрхээ хүн дахин ирэхээ
Нэгтэй хархан хүн наахсаа мартдаггүй. Та бүгдээ миний төрөл нутаг үзэсгэлэн хайхан хүсэл халуунаар өрнөв. Миний төрөл нутаг хүсэл дагаыг хэрээрээ байдаг шиха уг гарбагны бүрээд улсын захааман аймгийн санаг нутгаа ихтэй. Тиймийнхээ уг ЮНЕСКО дэмнээ 8 дурсал бүрээд ард дэмнээ соёл хянам яахан сашил мөнхтө бадарч байг. Борох тушара бока бигрэг явхада махгай минь унихвэ манхан сархда забр тушара зэрэ бигрэг явхада бока минь унихвэ манхан сархда Түрүү хэдэмнэ үе зэдэрч байг. Түрүү хайхан яахан саншилнэ мөнхтөрч байг. Брадар дэмнэ кулд хитин хитэд бадарч эвтэ элүүрик боин ташаргастай ашаа хухамнэ бохтугай. Сэнчэр хухам соёлда түүхё хийсэ шимахтш яваагүй шинхэн жотхозантэй шинхэнэг экухё борядота борядард замне пост ходьёнга астерганнатне амуй хамаршадгия агдасэнчэра хатагадэгэн хурганава ходьёнгави
너가 알 때가 씨를 너무나도 얼음으로 다리아는 바인타가 후그담은 탱글이 만화사진 씨들아가 라라면서 너가 후세트 대선을 다니스 바이사 이러니까 한에서 큰 너가 흔들 숨죽어서 다 힘을 구성 부르게 오늘 해리 모두 손 따르나 오늘은 술 끊고 우리 남아 Oh
Участница под номером 1 Сарана Цимпилова, Забайкальский край. Участница под номером 2 Адиса Айдукова, Забайкальский край. Участница под номером 3 Республика Бурятия Ойлу Жакбаева. Номер 4 Монголия Баттулла Алушин. Номер 5 Холон Золтанов. Номер 6 Бандерцухт Наранзу, Монголия. Батыршева инициатива номер 7. Забайкальский край под номером 8 Бедигма Дандакова. Под номером 9 Екатерина Сабирова, Иркутская область.
друзья, ваши аплодисменты первой девятки наших красавиц, которые демонстрируют свои вечерние награды в номинации «Харраматалан». Дорогие друзья, уважаемые наши болельщики, давайте поддержим красавиц нашими аплодисментами. Адиса Айдопова, Забайкальский край, Дульдургинский муниципальный округ. Республику Бурятия, город Улан-Удэ сегодня представляет Ойнур Жакбаева. Батулга Агиемужин, Монголия. Ваши аплодисменты, друзья. Еще одна представительница Монголии, новославного Дарновского аймака, Дурной аймағы. Нагидамасын Хулун Золжаргал. Батырцок Наранзул, Монголия, город Сухэ-Батор. Хинтин аймағы, Орықша Қарақа Нагидамасын Гейші, Батыр Шумен Сасырал, Монголос. Великма Дандокова, Забайкальский край, Агинский муниципальный округ. Иркутская область, Осинский район, село Новоленина, и Екатерина Сабирова. Республика Бурятия, Кяптинский район, Сайжина Дашиева. Нашу солнечную столицу, город Улан-Удэ и Республику Бурятия сегодня представляет Анастасия Братеева. Монголия, город Архан, Мурат Асей. Еще одна краса и представительница Иркутской области, Осинский район, село Буса, Виктория Молдаева. Представительница столицы Монголии, Улан-Батор, Байырку Сайнзая. Один из красивейших уголков Монголии, говорят, именно этот район и озеро является младшим братом нашего священного озера Байкал. Купсыгульский аймак представляет сегодня Алтанкой Амужин, Монголия! Следующая участница представляет Монголию, Фручлу Царинджаргал.
Аярхол хойрын манайдан бас хэн Октын Аваида, Сырчма Дамбива, Китайская Народная Республика, Автономная Внутренняя Монголия. Следующая наша участница Селенгинский Аймак, Монголия, Ганзун Маралгоу. Ингээ 2 жилд нэг удаа болдог энэ алтарган наадамд за миний би өнөөдөр дангийн гоо усгийн одоо шүүгчээр ажиллаж байна. За өнөөдөр бол бас Монгол улс болоод Оросын холбооны улс за мөн бүгд хятад ард улс ингээд энэ гурван улсын одоо бас дангийнууд өрсөлдөж байна. Үнэхээр одоо бас дангины тэмцээн уралдаан бол маш чанартай одоо өрсөлдөөн өндөртэй болж байна гэж ойлгож байна. За өнөөдрийн дангинд бол за Монгол улсаас одоо Хөвсгөл, Дархан, Улаанбаатар, за Хинти, Дорнод, Сэлэн гэсэн энэ аймагуд бол Монгол улсаас одоо оролцож байгаа. За тэгээд Оросын холбооны одоо улсын Брэдийн одоо Брэд улсын агын Орион гэх одоо бас Улаанууд агын Орион гэх одоо маш олон одоо дангинууд оролцож байна. Хамгийн гол нь ягаад дангийн тэмцээн байх ёстой гэвэл энэ нь өөрөө бас Брэдийн эх хэл, түүх, соёл яс уламжлал эдгэрийг одоо бас өвлөн уламжлуулах залуу үеийнхэнд өвлөн уламжлуулах түгээн дэлгэрүүлэх сурчлах зорилгоор боддог болов гэж бодож байна. Тийм учраас бол энэ бол одоо зайлшгүй байх шаардлагатай нэг төрлөл яхах мөнөөсөн мөн. Энэ дангины төрөл дотроо бол мэдээж хэрэг ардын дуу, долоон үеийн нэрлэх тийм ээ. Ингээд энэ маш олон ач холбогдолтой зал өөрийн одоо үндснийхээ явах заншил одоо эх хэл, соёлоо бүгдийг одоо мэддэг. Түүнийгээ өөртөө суралцдаг. Эргээд дараагийнхаа үе залуу үед за өөрийнхөө дүүнэртээ одоо бас өвлүүлэх үүнийг үзэж байгаа бас тийм ээ. Маш олон хүмүүс одоо бас энийг түгээн дэлгэрүүлэх ач холбогдолтой гэж бодож байна. Монголын Бурятын төв холбоо үзүүлж байна.